हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए। तो रिची के पापा के फ्रेंड है, उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे है। हमारे फ्रेंड के नीचे ही रहते हैं। ओके, तो आज का जो व्लॉग होगा ना, वो बर्थडे स्पेशली होगा। ओके, और आप इस वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय, थैंक यू। Okay. So सुरुवात करें आज वेल गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. खूप बरेचसे सगळेजण आयच्या वाढदिवसानिमित्त वेल आपण सगळ्यांना खबर असेल आम्ही जमिले साताचे वर्ड मोठे कारण आमचा स्वानंद खरे लगेच या ऑल थ्री ऑफ देव गार्डन फ्रॉम सॉस सापडले तिथं. ओके फाइन. सो सरप्राइज वी हैव इट लेटर ऑन. पण सुरुवात करण्याच्या पहिले सगळ्यात पहिले एक पहिलो स्पॉट पाहिजे. फर्स्ट पॉइंट 3 2 1 get set go. Slowly. Come on, hurry up. Quick, faster. Once again, welcoming all to the first birthday of Swanand. Well, Swanand has her eyes on Poila Wonders. So let's all come together and enjoy this lovely evening. Keep enjoying, everyone. Let's keep rocking. Back to you. Come on, hurry up, quick. Hurry up, come on. Okay, I have the picture. Hot photo breath. Everyone look at this now. Look at this. So much game up. We're going to have a lot of time. So, let me check here. Okay, anyone else? Who much I think? Come on, so I need all the kids. Come on, quick, hurry up. Right in front. पेरेंट्स तुमची ड्युटी अशी असा का की हांव एक मोठो बोलून फुलोव शकता. रेडी? सुशेगाद. ओके, डोंट रन. विल वॉक एंड गो. कारण धावत जाल्यार मातशी दुखापत जावं शकता. नाही, दॅट इज फाइन. ओके, सो 1 2 3 and go. Slowly, don't run. Come on parents, hurry up. 5 स्वानंद हे नाव बरोवपाक जाय. आणि स्वानंद नाव एकूचदा बरोवप न्हय, जाता तितले फावटी बरोवपाक जाय. आणि जो कोण, सो वी हॅव द मजिशियन्स. Hey, no worries, okay? So जो कोण स्वानंद हे नाव चडान चड फावटी बरयतलो बलूनाचेर, लायक 1 2 3 4 कितले फावटी तांकां हे बक्षीस मेळटलें. ओके, सो the person who writes maximum number of times Swanand's name is going to grab the prize. Okay, so all the best. 3 2 1 and get set go. Okay, count the number of times. 15 15 फावटी बरयला. 15 सांग. अक्षज please on the music. Chop to the air. Here we go. Yeah, let's all chop up in the air. Here we go. Come behind him. Let's all go together. Let's all enjoy the birthday party.
to be frank. But anyways, we can see Satish can be in front to give a prize to her. Yeah, nice meeting you. Definitely. Congratulations. Fine is for you. Thank you. Thank you What's your very name? much. Thank you. Trupti. Okay. Any spot prize for the gents? Again over the gents. Okay. I love you. Any of the gents? Yes, no, I want to propose you. Chacha, Oletana. Husband is there, husband is there. Photo together. Come on, hurry up, quick, anyone? Any gents who has a picture of his wife? Come running. Wow. So ह्याला म्हणतात ज्यांना काही सेलिब्रेशन असतं मुखार येऊन बसप खूप गरजेचे कारण दोन पावला मारतकीच व्हिडिओ पाहता आणि येस आजच्या काळात जरा भाग असतं की कोणाच्या वॉलेटात त्यांना कोणतं फोटो दिसते कोणता राईट बट द जेंटलमॅन हॅज हिज नाईस पिक्चर अँड हिज वॉलेट विच इज अ व्हेरी गुड थिंग ॲक्च्युअली सर तुमचे नाव सांगा प्लीज ओके तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।